Alright, ketheka rukirirwa Jumatatu tariki 24 mweri Jujo 11 mwaka ni 2025 vitigere ntuko ithatu aki twithira tugikujira kithurano kinini nterisho malava ningi bere north na ntere ingi dena odena ireikethira igi bagi tandebene kuthura atungire bao bareo ma MCA senator ningi itebia mujumbe ende mbere buru torokera kire yara tokumanganiritie kangucokeria nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu we niwo twethetie nyomba nteto number 1 akathetune Kamero kuma kire ni kiriwe asante sana bita wakabwe Mutharimi no tuthingatirinya gukirugera mitandao kina de Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Mbitigiria atwamiririe na nkirano batikano ndande se siasa ntere ja bere no thagatigati ka ruterero upinzani United Opposition mboto tongeretwe ne Herigathi Gachagua, Justin Muturi, Bakalonzo Musyoka bonde bakiringira debe Newton Karij kirikudurano kinini kirigiri kwithira giki thithika tariki 27 mweri Jojo 11 mwaka Jojo 2025 igorerari Jumapili ya muthia ikiri ntangurutano ya gitiki agi siasa na ruterero wa kithirikari batongeretwe ni munini wa rais Professor Kithure Kindiki, Cecil Mbarire uri governor wa Embu ningi Geoffrey Ruku uri CS wa thirikari ya Kenya Kwanza bakeria tongeria no baitite nambere kuringira ndebe ruterero bakugwata mbaru ruterero thirikari barena leo wa muthede katu tegere riboti iratuthondekiri ni Ndagara wa Iguna. Jumapili ya muthia kiracindani magite kia mbere North County ya Embu kere kithurano kinini aratukenda bakomba kwethora bakinani na kanya gaka na ruru rutero rwa muthande bara bakugwata mbaru kiama kia thirikari kia UDA Garish ho JB ho Kiwiti Wamunyoro apende kabisa na ruterero rega na thirikari na bara bakugwata mbaru Newton Karij na kiama kia DP Kasongo ende asiende chama inazikwa tarehe 27 hapa. Wewe Kasongo wewe tunakufukuza tarehe 27. Watu wa Chicago wameamua Harambee chama cha kazi kia nani kanikevo inora kugwata mbaru Moses Kuria kawega kamwe no kawega kamweno gako rutero rwa thirikari na bara bakugwata mbaru ria gwa muthande bakemeneria na rutero rwa na thirikari aria bakuga mubatie na njenda cia kwenderia antu Rigizi wapi Karish wapi Boy wapi JB wapi Kiwuti wakwerwa twende JB ararongamire auga bashari cienyu mwangecio kiathia bijaka uno murake wire ne mwegerere mwiwe kana mwiwite hiki pia basari nimesema mara kwa mara nasema ishe kwa sababu basari haitafikia kila mmoja haukarona kao ni auga ramu wewe Liginjiri nimesikia ukisema tutashangaa sana. Mimi naomba watu wakate miti mahali Liginjiri yako Karegere. Tutashinda hata njinyonga. Miti ikatwe Karegere. Karegere. Na madaktari wa Liginjiri watembee Karegere. Njoo high blood pressure tunajua anakuwa na high blood pressure. Pia tunajua anakuwa na sukari. Na hiyo alisema alitudanganya ati moyo wake ni mbaya. 28 Liginjiri atakuwa amelazwa pale Shiara hospitali juu watu wa Bere North watamstua ili hajawahi stuka. Jagagua mbele mbekera kama vuto tona na kimundo keu. Tondo neke numu mono. Mwana ni mwetu ndidi wiki ya suti. Anegaloka na kumenani ni mwene kambe bikam. Fire. Mwene kambe bikam. Fire. Mwene kambe bikam. Fire. Amenye tuti uwe Embu County.
Mbembe tondo kuwa umete barabara ithondeketwe kuma Nairobi nginya gwake nginya Kioronera Minderi nageciria tu andu a muminji tweritu muno rĩrĩa barabara yetu yukite gwikirwo rami ati nĩ tũrauma thirikari-rĩ shetani ashindwe nĩ mũgwĩtĩkĩra kuma thirikari-rĩ na mũndũ ũrĩa ũgũtuiga thirikari-rĩ te wengĩ nĩ Leo wa Muthee tuona kĩrĩa kĩamakia nĩ atĩ kumbe njamba ĩno na nĩguo nĩ mĩthete mbeca nyingĩ wa mwaka nĩ mũthecaga milioni 20 nĩ mũnyitu milioni 50 gũkũ Mũminji anga ndarutaga wĩra tuona nĩacokire kuona andũ na mũvere tũkĩandĩkana atĩ andĩkire andũ ake a mũciĩ shetani ashindwe mũtimenyerete tutam gũkũ twakonya tũgĩkonya tutam rĩu tondũ nĩ na mũndũ wa fotam twĩke maũndũ metũ na tukiuga twĩ vamwe ta kĩandũ anaongea kama mbunge ama anaongea kama mtu hana najua. Si wabunge wanaongeanga hivyo? Kura mmeshaamua bunge wa Mbeere North next week. Leonard wa nani? Wacha nione kura ya Muthende. Gana rurotero gana thirikari na baraba kugwata mbaru ni Tony Karish Kenya pakimenera rotero thirikari ndio hiyo si 27 mnamtuma huko aende akalie huko sababu tunamchagua Karish Newton Kariuki Karish si ndio Newton Kariuki Ndwiga ukiingia pale unachagua yeye si ndio oroka hide-ini kau aikaria ciakago ni marakareire minister wa oruku ni undu wa kumera ati aroka na ndege iguru nigetha amone maigana ta thigiriri deugero abu wewe roko neigero abu simama ndio hayo. Mimi ndiye mbunge wa Kipipiri mahali tuliojesha Moi Pilipili tukiwa na uchaguzi kama huu, na nimekuja hapa kuambia pesa ya Moi tulivuna na hatukupea kandidati wa KANU kura. Kwa hivyo pesa ya Kasongo muhule kole atwashira ile tau daigwa gokomogo siria ngau na wewe seneta hapana angusha bei. Rigiji amesema ni ngiri ngapi? Na sio lazima tugoje hapa, tunaweza endea pale kiongozi wetu akitupea ruhusa. Ni aibu sana Karida na Roko kuleta vijana wachache hapa, viongozi wetu wazee kama Leni Kivuti na JB Muturi wakiwa na mkutano kama huu. Tomugerebu tugere Karidabu nemuka yumeria mwali 27 nemuka yumeria fio nemuka lidakura siya Karis odomo atuado ito. This is very serious. Uchaguzi wa by election kama ule ulikuwa Kipipiri, ulikuwa baina ya Moi na watu wa Kipipiri. Uchaguzi huu ni baina ya Wabere na Kasongo. Nyinyi mko timu ya Wabere ama timu ya Kasongo? Mko timu ya Bere ama Kasongo? Sasa mkitaka kushinda na Karisa kuja pale bungeni tumufundishe kazi, lazima mtokee wote. Mtatokea wote. Dunia mzima inaangalia Mbeere North kama vile dunia mzima iliangalia Kipipiri. Msiangushe dunia mzima, na mjue Embu County ndio ilikuwa county ya kwanza kumwambia Mheshimiwa Ruto sha haifanyi. Na mshoke na dhudha nemukera Kasongo niagwa mule one time tomera wametuzoea hao watu wametuzoea. Mundu uria aturetera thina jensi muko taukiriria njara mone kana na thigari ya kwegana. Nyinyi ndiye mimi nawapatia kazi wiki hii, nyinyi ndio mtachunga kura na mwene mukarauka kirauko tene igikinya thai mukoro ni mwarikia gwikia wa mukene karavau kigwanjari
polling station sio muone mundu mutaishe mundu mukona kiki mundu gikarieta kwa hiyo kete na mbara gekiurua we umete ku ndani kanikeboi wa kiama gĩa chama cha kazi na ora kugota mbari Moses Kuria makiri wa kanisa Katholiki ya Chicago. Itakapopita my Thanksgiving sitaifanyia kule Ishiara, my Thanksgiving itaifanyia kwa hii kanisa ndio tuweze kuimaliza. Wale watu tunashindana na wao, pengine hakuna mtu akona shilingi yake kwa hii mjengo sababu hawatambui, lakini mimi zinatambua. Kwa hivyo sasa wanakaundo akaondoka kulirikana kuma gĩcigo mũnge kĩa mbere North County mũkĩribotera Meru TV rĩtoka mbĩtandagĩra waigũna Tete na mbere kumuramura nteto ici gendande cia siasa Bere North bakere kanisene siasa ba upinzani bakelokeri neri Rigathi Gachagua nibetete na mbere gukuduranga ikutho kuminyira manyire konania kureka kung'anirwo kwao ni Rais William Ruto kiraba kuga ni utumiri bwa akoragi siasa kwaragania mishamanio ya togeria ba upinzani ninge kuringa okora kiri mutaratara juigie kithurano kinini Teresia Bere North na betete na mbere kuringira debe Newton Karish akiaria mutongeria wa kiama kia Democratic Party DP akiria nikio kithani titigiti Newton Karish Justin Muturi uri mutongeria wa kiama ki netete na mbere konania kurega kung'anirwo kwawe nikira kuga ni mpangaratano ya utongeria ndigorone ya Kenya ni kanisa ni ACK interest ya Ishiara Bere North Nikumbuto ya tongeria ba upinzani bakelokeri ni Rigathi Gachagua bakinyitie siasa cia one term Bere North akere Rigathi Gachagua na menete kira ugite ni Rais William Ruto gutumira akora kwangaikia tongeria ba upinzani. Niambie William Ruto, be a gentleman, let us have a fair contest. Tumepata habari watu yako ya mkono, huyu Soprano, huyu Ruko Karinda atu wanatafuta wakora huko Kikuyu, huko Kiandutu in Thika, atu wakuja waangaisha hao Wambere. William Ruto, hao Wambere walikuchagua. Hapana tuma wahuni kuja kuangaisha Wambere. Wewe kama wewe ni mwanaume kamili, kubali tushidane fairly kwa debe, si ndio? Yeah, tuangane kwa debe. Arobe mona ne gaja shikiata. Katibu wa Wambere. Don't use akina Ichung'wa to set criminals and goons here. Wale ulinitumia Lemuru wameonekana huko. Wale ulinitumia Mwiki wameonekana huko. Wale waliniattack nikitoka US wameonekana huko Mbere. Be a gentleman. We know you are not a good person, lakini ile heshima kidogo umebakisha, usiangaisha Wambere kwa sababu alikuchagua. Si ndio? Simulimpigia kura. At least awachane na sisi. We compete fairly. Akiongela Gachagua na rorite matake tharikira mabisa banene thirikari ni Ruto nikira kuga ni gutumira mbeca cia muingi kuringa kampeni Bere North riria kithurano kinini kirigiri kuthithika tariki 27 mweri Juju 11 mwaka jo 2025. Mkule pesa ametoa hapa karibu 600 million. Hiyo pesa ilitosha kuweka stima kwa kila boma katika Bere North. Kila mtu sasa angekuwa na stima. Imepelekwa hapa, watu wanakula kila pahali. Kupoteza pesa na ni pesa ya umma. Lakini mimi nikaambia Wambere mkule hiyo pesa kwa sababu mkikosa kukula Ruto tayari ameiba hiyo pesa, atapeleka kwao. Akiongela JB Muturi naona nite kurega kung'anirwo kwawe nikira kuga ni pangaratano ya utongeria ndigorone ya Kenya. Those of you who have read the recent Kenya Gazette, more particularly this week, would have seen some people who have changed their names on account of being pursued by the Ethics and Anti-Corruption Commission for certain things that they may have done around Kenyatta National Hospital. The people of Bere must say no. You cannot allow William Ruto to disrespect this community that much. And all you need to do to restore our dignity and pride as a people, as a community, is to eat his money, reject his project, and elect Newton Karish. Mutafanya hivyo?
Tatagerenio nkirano ya gisiasa kaunti ya Meru nacio ni siasa cia two term one term kurina kugana kwa atongeria ba kisiasa katetune ka Meru bamwe batongeretwe ni ngavana Mutumanto Edingia Senator Kadhuri Murungi na abunge kadhaa bagita na mbere kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza Rais William Ruto na munini Professor Kithure Kindiki bakiaria Barika Goma ni gicigombunge kia Central Imenti ni baitite na mbere kugakira bakona nikyo kia bata kiri thirikari ya Ruto ye okuthira Meru mirandi ya weti na mbere irabakuga ikaithira iri ya gitumi gukiria mugongo jwa Meru akiri gavana Mutumanto Edingia na ugite na kulikithia sababu ciawe cia kugwata mbaru Rais William Ruto akiuga nego kuthira Meru utonga ibai mirandi ya weti na mbere. Riboti dunani mwandiki wetu wa Mteto MC Mwitonga. Gavana Mutuma Kilimangoshine na Kadhuri Murungi ni bonenie ngwataniro tangana kuonekana aria bombete kwithirwo bagitaniria bari amwe kwariria wananchi kubera maendeleo na nkuruki kubarikania ati ni bethirwo barungamite kiri iria igwitwa two term. Naambia sasa vijana tukwenda kwa muno confirm ikazira Mutumanto Edingia two term. Confirm ibana tukeri ndara kenda confirm inya sabina ne ingero nende sabina ne ingero kena Mutumanto korone wariama angapo kwenda kuibwa Mutuma kezera ni mwachi vitale zienda ndawa kana motezi ibana bakuwa Senator Kadhuri Murungi two term no deso ibana bakuwa Kilimangoshine two term na godena tafadhali ibana bakuwa Kithure Kindiki veterete kuigua ni ngugeire kubaritiri baigwe kethirwo marando jao ibari baigwe kethirwo barabara ni kuthondekwa stima cibitari na jange maingi ni beterete na bomba kwithirwo bakinganirwa bunene nyuma wa ngavana wao kwithirwo agikinya kibo tongeria tubwira marando yaratugurite yakura cia 2022 tubwira ngugira thirikari yenu ya county kubuitira tubwira yara thirikari yenu ya national ireti ni represent yani mukuru witwa Senator Kadhuri Murungi na aru atweyito bwa Nteto cieni ero uri akwena watu kero Nteto cietu tweyete kwa Nteto cietu kwenye kwa Nteto cietu kwenye eye Kagoma nere kuingi necharia acha sibitali twarie sibitali leku Kagoma ajikene ja Mutuma wa thiri Mutuma wa maendeleo Mutuma wa kugwatanira na Mutuma wa kwendana na ndigitene riri ni agwatithenie ona atongeria baritania amwe kwa amwe na ngwataniro ndene ya county iri nene uria gutangana kuonekana kuma riria iji yetirwe Meru. Haya Beto wa Central Imenti Odi mwangandia abo Central Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe weka mkono juu ya Bwana. Haya sasa fanya namna hii ukoda ruero ruega sana ukoda roro ruega turingirengama na Mutumanto Edingia Bueno ndokwanda tewa twiraja kumarira ariyaja Rogo kwata monkey Oite kane rogo kwata monkey Turinge peida to change bogocha kanu 1 2 3 ingine asante bwana gavana sababu ya hiyo mambo yote umesema funga asante sana
na ndeguteka ile gwita gucwa utungata bwa ndawa kana cibitari Nairobi nontu nande mantu jonthe ni jombete kwithirwo jagikarika aja Meru General Hospital. Hii matibabu yote sasa tumeleta Meru level 6 hospital. Kenyatta Hospital nande turameretire Meru ariko ibakwigwata tweu totwera gwita gucwa ndawa Kenyatta Hospital nande Meru town Meru are level 5 ira level 6. Mbeta MC Mwetonga nkiripotera kuma Central Imenti Meru County Meru TV. Na bwakari kuma murio Joy Gembe ni bashumiritie kuonania korega kunganiro kwao bakilalamika ni kira bakuga ni gutabarikia kwa agi bo okaria bagiteanirwa ni rwangiro okaria bodene rutongeretwe ni CS Kipchumba Murkomen bakiaria tongeria ba mwire Jojo Egembe areo Dan Kele wa Egembe Central na Julius Taitumu wa Egembe North ni batharikirite Kipchumba Murkomen ore CS okaria bodene ni kira bakuga ni kurema wikwa kiriro kia kari kuma Egembe ningi maromba yao ya kuthiria wamba ukora na kinya kunyamara kwa arithi nonto bwamba bwandithia butabareketie ntere mutuate gugitwika ni kurungu kia akora atunyani aya na baraba kuthangikia akari nandi akari ni baugite kithira batithira bakiamukira mautungata ya bata kuma kirithirikari burio gwithira kuri na ukaria bugungana bo batithira bakigwata mbaru thirikari ite kubategira na rithore thaga na kushugulikira jari mo batujo jarajo kubanyelia ripoti ya Mukiri Onkunja. Ni karikare ng'ombe kuiwa nterese Egembe North na kwithukirwo ni maitha ndiu abunge ba nteriji ni bombete kwithira bakiumira na kumenerio ntubo bakiromba ndi ndwangisio karia kumba kwithira bayukira na bo kurita ngwin na mpwe no soke ng'ombe iji kirwe maitha na kankwenda kuromba thirikari twemera baturia waziri kindike ariku itwona effort na kankwenda kuote effort ponete kire yokaria anda waziri Murkomen na kankwenda kuwa na thatha iratu byake na ciumie itumwende Egembe North na ng'ombe ira itire ibati kuchoka bila kupoteza wakati wowote na ikare ochoka utuko ni umwana kwa anwere kuru no tutumba guturana atika gwendi twisi amisi no mwanga butuge thirikari ni kunjukumika tutumba gutuka kwetera haraka gwendi Samburu iriku twina kura Samburu na kura baki akuona kura ti Samburu chichi na ngwe batwire mapema tumanwe mapema no tutumba gutura kwina rwimbo rumwe na antu baka baiteri nyene kang'ombe ndigiri miaka 5 ya kibaki antu bakiri so ng'ombe ni dia 5 achukura itukwarite inkwenda okondemu wamba ubo ng'ombe in very serious way na twalipote ki Murkomen twalipote ki regional commissioner ituku expect the igwa ndege kinyere uri byatete ng'ombe yu ora turona ndege cie Marakwet ciete wo kwanto waku nikeli ni landslide ote landslide ikologete yanto betu maskini na orobomwe na ituku expect batu kuona thirikari kilitangwe na tutakwenda kuwewa story ya kwamba ati bunduki kuonekana ila ile ng'ombe na yoro wa askari woro wa uraba menyete kwa bunduki ucogwa tutakwenda bunduki ucogwa bitu kwenda bicogwa ni ng'ombe na baba rowanire bawatwa bila hivyo tutene imani nonto tukuwewa NPR sawa lakini tukuwewa NPR uno wa kuorwangwa na kaitaka wendi ni barite na kuwate ni batwere kuromba operation yumba kwethire kithithika na operation itomba kuthithika ni bakwende kuwe homa mingwine kem tutwere kuina operation na hiyo kintu tuwete tikinyara yangi operation ikere metes na Samburu kwa nini antuabe tawaporonda we are under one regional command muborona indene eastern area uka watu wa ng'ombe ithatu nubati kurita iringi nyanya kana 10 kana irora aracio kuga nkwira thirikari batwe antu ba Egembe North kuma bore babonde baba daraba imbiro northern grazing area itukua thirikari ni kumamira mantu ya security tukuwewa NPR sawa lakini tukuwewa NPR uno wa kuorwangwa na kethia operation ni kubwithwa ng'ombe usikari covered na iringi turaguywa thine thwe kuthira na baka meba ile ikaigirwa lakini bato kuija baita shika leto ng'ombe ithatu ikilenga na wachongeria akao that one we are against it and we want to tell the government clearly and openly we are not happy, the Meru community is not happy
the people of Wegembe are not happy. Not any leader is happy about this. Bonekete muno kuorotera nwe waziri wa ukaribu ndene na matura Kipchumba Murkomen bakiwate weka misemanio ya ukaria Kirima Town iutiongwe indi hapatire kwethire tonya mashinani na rang'ombe kwethire yeta na ntoba kwithukirwa Mugondoni forest sijui msitu gani ng'ombe ipingaingia msitu gani. Naomba rais wa Jamhuri ya Kenya, tukiwa hapa mheshimiwa rais, wewe uko na imani na Wakenya wote, lakini tunataka kusema amuliza waziri wako wa internal security, amuliza the regional command, the national command, tuko na inspector general na wengine wote watembee hapo walete ng'ombe zile walichukua jana. Bila hivyo hakuna jambo lingine tunataka. Uwezi kuita watu kule, ile ni utapeli, hakuna kitu iko huko kwa jukwaa la usalama. Jukwaa la usalama sasa sisi tumezingira na watu wa Samburu. Jukwaa la usalama ile ni mambo yao, si mambo ya kusaidia mwananchi. Ile ni mambo ya kusaidia Murkomen. Operation ifanywe ndio jukwaa la usalama. Mimi naunga ndugu yangu Julius Taitumu mkono, kwa sababu mimi na yeye tunapata adhabu moja ya kunyanyazwa na kuibiwa. Antobeto wanataka kufanya kazi kwa bidii, lakini wananyanyazwa na hii Samburu. Kwani wa Samburu wana nini? Ile yenye inashinda serikali. Kama serikali inaweza kupigana na Al-Shabaab yenye iko na international network, ni Samburu tu inashindwa. Labda kama itaki ama inakuwa na negligence. Lazima kuna mtu amelalia kazi yake. Kwa hivyo we want to see actions and actions now. Kiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja. Nawe askofu wa kanisa ya ACK David Nkabo na shumiritie kuria ciari kumenyera na bao igitene munori ria rutha rwa Disemba na ria atariritie naibu ni riboti ya uthuthuria yonanitie kuongeleka kwa ana aritwa bakigia ria mapema akimeneria kirakuga ni aciari gutigira ngugi ya umenyeri miangatene ya arimu Antone aciari bongwa kujukia njukumu riu gwitana mbere kurutana ndoni njega na gucokerwo kirimo karajwaru iri njira ya gukandana na wibu uthuku oru burabwithirite buki kujirwa katetune kamero kuongeleka kwa romeilia limu aria tiri aria mu baraba kunyangia na baki wendo na kubaikireu ria mapema miario gwa tumbaru ni Elizabeth Karambu Kailemia ore mubunge wa Ekoro County ya Meru kirito mukana jomorito kiri arume baili alimu bara ba kunya bakujukia itagaria ria kunyangia ana kiwendo riboti dramati kwetu anteto mwede olaiboni na ana baba inge muno barathithiri igerio bai masibitari bena twana tunini ire gwitwa teenage pregnancy. Twe kanisa nitukuria twinde tumare na ntumiriri ya kuga ati ana baba bakuritwa shukuru bamenyerero bwega na ntu baba bakurita ana shukuru batigane na mantu jau ni untu tengo genjega ya kugitira ana rugendo rwao rwa gwitana kithomo. Kwa itukuria kanisa yonde itonye ikiritanaga ana banini na antu babebe muno egitare bairutha mantu ya kwimenyerera na kwejia bukania na are pregnancies kana mauje egitare antu batikurite. We have a responsibility as parents to look after our children, so please let's honor God. He made us stewards of these people. Kere tonto bobo nonto toruga ujo Green Nation ni utonga bwetu kwa untu kwenarwa ndemo shikabu nkunenganira mitekere antu ngiri emwe nikenda bomba kwaeta baanda miteu na yomba kurungamira era reto nonto jo uneju mwito jura turi naju egitarere antu bara tomba kwethia rerindas narwa ne antu bara bena kirera na bareketie kuthoma certificate ira tugwita provincial certificate, theological certificate, na nitukumenya barekia kumara bakomba kurwa bara ya kurwa na moritani jorongo jara jaingite ndene ya ndiguru eje moritani jorongo niuntubone antu ba traini na bamenya moritani jara ja uma community nkobera bonde mwito no nywa kanisa itwigagwa tugicokia nkatho
ire kurubenda gwitika mwito jojo amathasi union tontu inya ekuru mwekuru arungi kanjira ciawe inya mukuru uremerete kuremwo ikwija akija ni untu wa mawega jagwa kuona kiri mwekuru wawe Renandi mantigie mishetho ya kasa kana kasa games irashiri kwithire kirugurwa ntuke narua katetune ka Amero nari atongeria mwanya baitite na mbere kuria ati abiashara baithire bakewanya kanya kwithira bagitite na mbere shughuli cia kushonera shiringi na ingi kagite na kau ma MCA irinjira ya gushokia guoko kiri mugongo kana gukonjura njara nebekinyitie Meru Hospice gutetheria gukandana murimo ju atari jwa nyimba kana kansa ore Meru kuringana na ripoti ya uthuthuria ya ogima yonanitie Meru ni imwe ya makaunti ndekorone iraitongeretie na mung'ana ju munene ju barana bone ajie bagukandana murimo atari jwa kansa na Kimero ni nyimba ripoti ya mwandiko wetu wa Mteto Mutugi wa Kiambe. Mbunge ya kaunti ya Meru itongeretwe ni Speaker Ayubu Bundi ni bathithite rugendo rwa maguru mwanka cibitari ya Meru Hospice ira ni agutungatira ajie ba kansa kiri rugendo rwa kumenyithia mwingi iguru ria murimo juju ondira beregeri kuruguria michethe ya kasantuku ya rojo kienine gia kinoru gosoto uga nontu thina yetu Meru ira twinire nene murimo jwa kansa tuga identify thina ira twinio jayo kansa na tumbe gukiritia awareness kira antu betu ba Meru na Kenya yonthe na ulimwengu injumura. That's why tudeaja twi team ya mbunge yonthe na leadership kwe mbunge Meru Hospice ni ara twithairwa muntu akagwatwa ikansa ara tunenkanaira palliative care yontu kansa imurimo jwerwa kaimono ukethira antu baria ibagukundwa ndawa iria cia morphine na ingi painkillers iria cia relief especially kagita karia tuonete kansa uge kinyete stage mwisho na aru atukurukira na aria gutega mantu jaraba kuthithia itwithe twi part and parcel ya team ere Hospice ki mantu ndira bathithia tinya okire ngabathi itwithe twi ba support na kigatuma antu kwanirwa bona tugikia mutu tugikia maguta na twinto tura tungi ni kenda aje bakansa bara baketha bakeja aria gukundwa ndawa akundwa ndawa kaya wakamutu kana akundwa tuguta ni kenda mbakura Christmas yendonki akiaria waziri wa gima bwa mwiri ndagitari Dennis Mugambi ugite thirikari ya kaunti ni citanirite kwagirithia cibitari ya Meru General ni kenda kurigita jiba baba murimo jwa nyimba atwito kwa elevate cibitari yetu level 5 mwanka level 6 kenda twitho twina gintu gwita comprehensive treatment and research cancer center na tukweje twethire thine cancer area Meru ni stage 4 na stage 3 tukwethirwa aje ba ku present very late but thaiji itukwenda ku devolve diagnosis na screening ya cancer further ke level 4 hospitals chetu kenda with a target twetho itukumba kwethirwa mwaje ejo itukumona stage 1 na stage 2 na cancer keja kugwatakanira at an early stage 1 and stage 2 treatment yo ni tharo manageable muno na ondere ageni ba kuma kaunti cionthe aja nthiguru ne banjirite gukinya Meru kire michetho eje ya kasa waziri wa michetho Elias Muregana rombete ya Meru kuonania wendo na kinya gutumira kanya gaka kwagirithia biashara ciao the county assemblies bagatumira bieni bibiega na nbethire tonde kiro organizing committee ko in terms of security I believe inyayo ne banganitwe bwega na ageni bakwendelea go trickle down iba kweza naza kwamberia ntuku ya narua na inya igoro kwe barabara aza kira to kwimiza ntu beto ikuromba ageni babonde nara kunde bakurukira itubagwate ogeni kiri intobira bakomba gutumira irethro bya korea gwa kumama itubaromba abethro bena creation a good environment ikenda tomba go host michetho zeze in the near future kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi wa Kiambi.
Riboti unio ekaithira igitumilikili ara tukubanganiriria kiri metha ya Meru TV rukirerwa na aru atukiringa ime kiu gikari gicunji kia mbere indi mbere twithira tukiorokera kiri rwaria rwetu rwa ntuko na aria tukaithira turi na mugeni wetu urane muthui wa gisiasa na kimonimoni political analyst tukaithira tukithuya mwerekera jo mugongo kuringana na rwaria na ugambi bwa Rais William Ruto kiumia kithiru ari mbere ya mbunge na aria atariritie mantu kathumba jarara uga nijo ambite kwithira kithithia na jarajai mwerekera joawe jwa gukiria uchumi ya Kenya kiwa uchumi ya Kenya eri sasa wene atokethira tugitetherua ko chonkona kithia ni matemo ya gisiasa kana ningutontheri itina gikinyiro ire igweta na mbere gutambwa yigi mantu ya uchumi okethira okerane na batu of course gukirokera mitandao ya Kenya Facebook @Meru TV Kenya comment yaku kethira bata kenda gutetheria kumenya ugibwaku na moni yaku ikonie mwerekera jo mugongo tukethira kinya tukimurika siasa cia Meru tutigire bura karata kiuthi kigi siasa kikubanganwa likana na ndi atongeria siasa ba Meru ni yaka bagani tuatiati kwina ba murengo yo 2 term kuri na ba murengo ya 1 term tukethira tugitethera nkirano i mbatikano cia siasa niteyithirite igita na mbere county ya Meru inde mbere twithira tukiorokera kiri rwaria ru nkinda withire ogichema yure mushemo yaigi rumuri rwa siasa mubango withira okireterwa ni Njeri wa Chope nyumene tukethira tukiorokera kiri rwaria rwetu rwa bata ona sharunga matha ijere cia rukiri bita wakabwe mutharimi nkwendere asubuhi njema.